Ayah bunda, mari sama-sama tinggalkan dunia sekejap. HP dimatikan semuanya. Tinggalkan dunia sekejap. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Tinggalkan dunia sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab,
اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا رحمن اغفر ذنوبنا يا رحيم اغفر ذنوبنا يا مجيب السائلين اغفر ذنوبنا يا رب العالمين اغفر ذنوبهم لأرواح الشهداء tsunami Aceh ya Allah. Ya Ghaffar, Engkau Maha Pemaaf, maafkan seluruh dosa-dosa mereka ya Allah. Dosa-dosa ayah ibu kami, dosa-dosa kakek nenek kami, dosa-dosa kakak adik kami, dosa-dosa istri tercinta kami. Jadikanlah istri kami bidadari surgamu ya Allah. Jadikanlah istri kami ratu di antara bidadari surgamu ya Allah. Ampuni maafkan suami tercinta kami ya Allah. Jadikanlah suami kami suri teladan untuk anak cucunya ya Allah. Ampuni maafkan mertua kami ya Allah. Ampuni maafkan menantu kami. Ampuni maafkan anak cucu kami ya Allah. Terimalah taubat kami pagi ini ya Allah. Ampuni maafkan seluruh dosa-dosa kami. Beri kepada kami kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Wafatkan semua kami yang berada di sini. Semua keluarga kami mohon diwafatkan husnul khatimah. Ya Allah, kami datang kemari ya Allah karena hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Bukan untuk siapa, bukan untuk apa. Kami datang kemari karena kami banyak dosa. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, maghfirah-Mu ya Allah. Kami datang duduk di sini karena semua kami ingin hidayah petunjuk dari-Mu ya Allah. Kami datang kemari ya Allah karena kami ingin rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Kami datang kemari ya Allah karena semua kami ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kami ingin masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Mari sama-sama ayah bunda kita membaca doa taubat Nabi Adam alaihissalam dan doa taubat Nabi Yunus alaihissalam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya doa ini diterima, insyaallah Allah wafatkan semua kita husnul khatimah. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua kita bisa meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana sekali lagi ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim,
إلى حضرة النبي المصطفى وإلى أهله وإلى أصحابه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح آبائنا وكذلك إلى أرواح أمهاتنا يا الله وخصوصا إلى أرواح شهداء تسونامي وخصوصا إلى أرواح شهداء تسونامي يا الله اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان وأدخلهم جنة يا الله وأدخلهم جنة يا رحمن وأدخلهم جنة يا رحيم وأدخلهم جنة يا مجيب السائلين وأدخلهم جنة يا رب العالمين كراما الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha